Riwruog jodongo mayudore Nyamira emakruok gi jotend dinde ojiwo dwaro mar bago twak e kind Gavanas Amos Nyaribo gi MCS ma kauntino e tieko pogruok mar paro mantiere kindgi. Ka gitwak gi jofwambo, jodongo ojiwo Nyaribo gi MCS go mondo ne ni owuok oko matiyo ne jopiny mologo tach weche mag ywaruok makoro osemiyo MCS go chwalo ng'ur e nyim doho ma thoro mare en thiche oko e apisi. Kata kamano, jotend dinde kotelnegi gi jadolo Bernard Nyangeri ojiwo paro mar yango yore matieko ywaruok makamano. Badala ya kuja kutafuta tarehe ya kuja kumuimpeach, wakae pamoja wasungumuze, ikiwa inawezekana walete hata viongozi wengine kati yao, wafanye mediation kati ya gavana na MCAs na sisi wananchi ambaye ndio tuliwapa kazi. Wabadilishe nia, waende waonane na gavana, wasuluhishe hili jambo ili lisije nje. Hata linatuaibisha kama county linapoongelewa kote kote, ni Nyamira inaongelewa vibaya. Yale yote ambayo yanaendelea, wenzetu wakuche pamoja, wache pamoja, mkuu wao gavana na hawa wengine ambaye ni ma MCAs wasungumuze. Ninaomba gavana na ninaomba hao ambao ni MCAs, kama itawezekana watualike ili tusaidiane kutafuta suluhu. Hatuna sababu ya malumbano, maana katika malumbano hatupati suluhu ya kitu chochote. Tunahitaji tuwe na mjadala, upande mmoja utoe hoja zake, upande mwingine utoe hoja zake, na tutafute suluhu kati ya hizo hoja ambazo zitakuwa zimetolewa.